Dyn nhw'n di ennill ers diwedd mis Awst, y Bala. Ydyn nhw'n gallu newid hynny heno. Mitchell mor gyfforddus ar y bil, mae fe'n gallu croesi hefyd. Croesiad da tu ar Reid. Kenton ar y postyn pella, arbediad gan Morris. Defnyddio'i goesau. Oedd hwnna'n gyfle i'r Drenewydd. Craig Williams. At Mitchell, mae'n mynd yn y pen draw. Bala yn gwneud digon. Les Davies, cyffyrddiad hyfryd ymlaen â nhw. Jordan Evans, Kurt Cosby. Yw Evans yn fynd am y gol, mae'n mewn i'r gol! Y Bala ar y blaen. Jordan Evans sydd wedi taro ei gol gynta o'r tymor i'r Bala. Mae goliad wedi bod mor bryn. Un gol mewn 520 o funudau cyn honna. Maen nhw ar y blaen. Yr union beth oedd angen ar dîm Colin Caton. Captain Drenewydd yn ceisio llusgo'i dîm nôl mewn i'r gêm. Peniad da. Les Davies yn ôl yn amddiffyn. Ble mae hon yn glanio o bellter gan Rushton. Mae fe'n gallu taro nhw. Morris tu ôl iddi. Ond y golwg ar wyneb y golgeidwad yn dweud y cyfan. Oedd honna yn agos. Les Davies yn cystadlu brwydro am bopeth fel byddwch chi'n disgwyl. Drosedd fan yna. Gan Ryan Kershaw, mae'n chyfnod i gyflym hefyd. Drenewydd di gweld y bygythiad. O gwaith da gan Sears at Kenton sy'n gyflym. Yn oedi pethau Reid a Rushton yn disgwyl yw Kenton am fynd i hun, dyna'r penderfyniad. A mae yn y rwyd am gol gan Joe Kenton. Mae drydedd tymor yma. Ac oedd pawb yn disgwyl i weld beth oedd y penderfyniad. Ond i tharoi wrth gwrs i gefn y rwyd, heibio i Morris, un o'r un. Osgiliau gan Kershaw, heibio i Jones, Kershaw dal yno. Mitchell i'r Drenewydd. Tackle bwysig gan Stuart Jones yng nghanol amddiffyn. A mae Hayes dan bwysau. Wel, maen nhw'n mynd am hon o bellter. Morris yn ôl ar bediad campus gan Morris. Jay Denny ath amdani. Wel, am ymdrech gan Denny. Ac oedd Morris yn mynd am yn ôl a'i wynt yn ei ddwrn. Les Davies, peniad ymlaen. Hayes. Gobeithio bod hi'n glanio, mae dal yno i'r Bala, ochr y Kurt Cosby am ymdrech, Jordan Evans ar gol geidwad allan. Jones yn cydio ynddi, ond Evans ar amrantiad yn mentro, ond yn taro'r postyn. Oedd hi bron yn berffeth gan y gŵr ifanc yma. 2 ar 20, mlwydd oed, yw Evans. O, mae bas na ymlaen, Hayes i'r Bala, Hayes i'r gol! Mae'n o nawr! Dyn nhw ddim yn camsefyll. A Drenewydd wedi ei rhybuddio. Y Bala'n taro'r bar ac o fewn munud. Maen nhw wedi taro'r bel i'r gol. Mike Hayes yn ei chalu ei ail gol o'r tymor. A'r ail dro iddo fe sgorio yn erbyn y Drenewydd. Hayes eto. Mae Price wedi wthio. Mae Price yn glanio'r ben Hayes. Hayes yn disgwyl y drosedd fan yna. Yw'r Bala yn gallu taro eto. Evans i'r Bala, a amdani, mae mewn i'r gol! Mae wedi goiro i'r gol! 2 gol mewn 2 funud. Mae'n 2 i'r Bala. Anhygoel ar Barclaytham. 6 gol, ond nhw wedi sgorio drwy'r tymor. Maen nhw wedi taro 2 heno, a hynny oedd i cartre yn y Drenewydd. A Jordan Evans yn cael ei ail o'r noson. The run's come to an end. What are the emotions? Relief or just delight? What is it? Yeah, it's relief. You know that we've had a bit of criticism, and rightly so. You know, if we don't perform on a weekly basis, we'll take the criticism like we do with the plaudits. And the lads have done really well today. You know, I'm happy for Jordan. He's worked really well and scored 2 great goals. And you know, the lads have
finally arrived over the last few weeks that we haven't performed. So, but I always knew it'd come. You can't have a quality dressing room like that and not perform weekly. 2 goals, could have been a hat-trick as well. Yeah, It was some night for you. Yeah, it was lovely to get my first 2 goals. I mean, I've been waiting for that first one to kick-start me, and then obviously I got the second. So no, on a personal level, really happy to get my 2 goals. Third one would have been nice if it dropped in, but yeah, it was a good night. We had chances but didn't take them, and they've took theirs, and you know, they've won the game. We feel really disappointed, frustrating evening for us, because like I said, we thought, you know, first half was very good in terms of what we were about. Now we moved the ball, we got some really good areas, but you know, we've lost the game because we've had a mad, crazy, call it what you want, 3-4 minutes that we haven't defended right, and that you can't do that at this level because you get punished, and we've been punished tonight. And you can be honest with us now after you've won. Were you starting to get worried with that run of results? No, I don't think so. I think 10 games ago we were in Europe, and I think 11 games we won the Welsh Cup, I think, so I don't think I have to be worried.